Creative West nakushimira mnonga kandi akwakira kimwe mu program yiti Akeehogo erizoba kandi ndi mu kiyanja natayiraho ekemwe ekejo eine enshonga zitaka konka twashanga mu omwana omwe ahabana abishe bo byatigireho bwanyuma ishebo yo kufa abana kabatsuga bari abana bana kandi yabarekaho na mukayishebo wabe washoyirwa handi konka mukayishebo nkigamba ngo wahati ayo natahirira ibintu byishe abana aba kandi nagezaho kubuguza niyo shongemwe yatureto makeji tumanye cyenyine cyabayireho kagenda buta hakabaho ki nati enshonga izahika nashangaho omwe ombana nuwe tuzaganira nawe omukiceka kitu cyo kubanza echa program Akeehogo ni Rebecca Mutebekanitsa yabare kubana itwizobere nakwakira program nakiranya amazina seno kwetoha amazina kama Bruce nashimira kuba niwe rizoba mu program ya Akeehogo twakwakira umukeji naye nashimira kushanga so mukazarwa abana bangahe mwe na hamwe tukazarwa abana bana umushiki first born bamwita inemba was Brenda ninye wa kabiri ni kumkorata kama Bruce no mwojo ndijo mbamwita Garho Brian na no mutawitu bucura baba kweta agaba David Beckham mwene muri abo mukazomwe tituro mukazomwe mawe akashirwa mukomu yargamo akargamo tukiri abana bato nka kareho hahwireho imyaka 15 kari nka 20 bakumweta Miriam ni msima kuyarigiremo 2023 tata yashwero mukazo ndijo oba kweta guhirwa Jane twaturanaho kurya 2023 yargo mukomo 2028 yagenda yashwerwa nabo mukendijo mwaguma mwenka twagumana na tata tukantushoma twashoma na sister wanje ya university na university na mto witu na Brian agarahora kunkorata nawe ya university ondijo agaba David Beckham ariyo mchakana obwo hatabe nakore bizamu konka titoratuye nawe munonga habwe shonga yo kugira ngo omukazi guhirwa Jane yabashirwa mukomo kuyarigiremo 2028 yagendana na agaba David Beckham niwe last born wewe ari mchakana so imuba mamubanyu mukazara abana bangahe tukazarwa abana bashatu okay muri amushya umwana nanabojo babiri de nabo mukazi Jane yazarayo umwana so dad wanyu na mama wanyu akabagitsirwe bakabatagitsirwe akagenzera nko kuwakora omushije yagenda omukayo eyo mukazi akihayo mukazi akajuga akakora ki konka kugitwa traditional marriage konka kugitwa empeta ejeje ya church ningeje ya dis akatagisirwe nawe yije yagitwana na Jane 2023 Jane wo yabiraje mukazo yabiragisirwe okay dad wanyaho ije yafabwire ki mzee akafuma kugwahwire 2008 nko mukwa mushanje 2018 nko mukwa mushanje akana shasha akarwara cancer eyo munda haza yije yafa twamurebera kuyafire twagenda muka kashari kakomambara haha twamuzika konga kafuma kugwahwire kakoma makaga kagari yago nage kagari yaje kakoma kamuzika yomute kakoma niho ekinkweta ancestral home eka yabedi yashwenkuru so tukamuz ejoniyo kayite mwino mucyaro witu ebukomoko bwitu naho kakoma kashari so tukamuzika ahi tukuzika abantu abitu mwe na ba family so no mwitake ryashwenkuru akakini ho abazeyire bewo dad wanyu akati omzire wo wayine ni nyakwenkuru tukutura na waha nyina akonka abandi nkaba brothers be barumna be ninga sisters be bona bakafa
so mwen niwe yabira yo muhira kufa so muzire oyabira ineho utukutura na waha ni nyina nashankuru nawe akafa akafaho kare nka 1991 bambe so aha mwija ho muta omukazi ogogo tukasitwire kacheka national housing so tukupangisa na dadu wanyu ninga dadu witu tukutura nawe nihe yashweriro ogo mukazi guhirwa Jane aha kaba hombekire amakagaruho because akagombekana mawe wakata kwenda kutura side zakuno akanenda guma hihi ni town so twaguma twatura kacheka aha gumaho amamwanya yagumaho tine yabyaro hakara abantu bari nk'abanyabuzare abintu batura iteka bedi emuntu kwatura kacheka aha hakutura abanyabuzare abembatura umwe atakugipangisana n'ejo atakugipangisa konko hakaba nakora revenue akanakora kabaro revenue so akabaje tushango akatushanga kacheka weekend bwonka konka hahwireho bwire buce akiryo kwa ajamira umoye go mukazi Jane yajya twonka shika hari henju shije yayo mbekire kare agama kakagombeka 1991 aha wenchi tupangisa kandi hari heka niko kurugo mu kupangisa tukija kuno mukiyanja twatura nawe 2020 twatura nawe mpaka last year ubwo akatandika kurwara nko mu 2017 Jane yagenzire Jane akargo mukomo 2008 okay inshonga za muhiro mukomo awira imyaka 10 ninja awira imyaka 11 inshonga za muhiro mukomo muzi akarga ha murumo revenue bakaba retrenching 2007 yagenda akayine farm Bukanga yazo mu farm yo Bukanga yafuna accident yagwa batemu bamutematemo umutwe kumwita kwankati yafa ranga yatuyamba ngani choma nyo mu S2 Mbara High School yaguma hutata kuyabena ya Mario like 6 months kuyabena rwo mu irwaro agaricero mukaye ashango mukaza zero mwana atajyowe kandi mukaza kiryo mukoma ubwo mukazi Jane bafuna akayazira wanyu akayazira witu kayazire Beckham akamuzara 2022 so 2028 yazaro ndijo umwana ubwo mwana yazire akaryo wa Haji Abdul Zuwa yose tu akaceka muzi akarga kitanda ari kucimanya aho kugira umukazi oyabiryo wa Haji wo mukuru akija ahirwaro yagambira muzeyi ati umukazi wazira umwana ataryo wawe muziye kubana argaci ahita tukwanturira tukumango mwana no wito muziye kwabena arga aha kitanda mbaraha yashanga umwana yawe atari wito umukomo nuko gambira umukazi kufuna ubutikirizana mwene bakarganaho kubi umukazi akarekaho muzeyi akagendo wiba ubwa hati ni wamushwire amakaje gari isinjiro wano zisinjiro aharina so nho hakutura ngo mukazi okay so ohireho ibyo ne bwatugambira enshonga zitakazo zijaja tandaka bwire ki ebintu biri bite muziki kuyafira umuntu ko kwakufa yaba rishwimwe no habine kushitama bakagira ngo twaza kucuza ngo umuntu ayafune ebarhazobska ebarhazobska zo muntu ogo so kuyafire twagendo wa administrator process netancho administrator kufune barhazachi ezobska ezo barhazobska no mushitama ka family nano mukazi tukabantu shitama nawe ubwo gugene guhirwa tukatumweta akayijamo hatawe kandi yabe yagenzire akijamo abo kujayine mu mwana ayine mu mwana mukiyitu n'umwana w'ingori yahero niwo mwana wenka tukubasa gukora decision ataro nasa kujya to mwana wanje banga kugira cyo bamuha ningashi hinekirije kusisikara mwe naba nawe nayine kuba hatagisha kuye kwasa ngutara mwese ni mwakiteka tekere ninga nwo yizira gakiza tukamweta kandi ka family yite kashitama yaje to mukazoriya kujya kabazaramu takubasa kubara kwijo mu family meeting
dadu wanyu kuza kufanga sorry gara kachenyima kuza kufada do wanyu abakaba divorce bakaba divorce injire ninga tarete bara divorce injire ahabwe nshongane mu mukaza kargo mukomu yagendo wiba muzeyi ya following up divorce konko mukazi yakora kiya mwen akadizatinga ari ku rwo mukomu taramuhire divorce cyamanitsa ngo mukazi yajyana na marriage certificate eyibagisi rwo wagisi yes yajyana na marriage certificate yajyana konko uwo musiramu background y'inamanyire haji umusiramu wa Meka takushera mukazi atamuwowire ubwo umwana oba kuzara nabajyo mukafiri so bakahikaho umbakuru bakushaba divorce omukazi niyabe nashaba divorce because akaba nenda kushwerwa owa haji konko process yo kushaba divorce ori akakosa baro yazibe petitioning ori yagarkamo ebarhe ya petitioning konka as far as I understand hati no sha na cage divorce terabiriho hato mukazi yagumzamu yashwerwa owa haji bamuwowa yazarobwa hata inabana babiri aine Isaac zuwa na Musa zuwa oyazariro mukeji bamweta Isaac ayakurasireho bamweta Musa zuwa mwena ine abana babiri hiyashweye natamwa kora meeting twatijyo mbaraha izo buska tukora meeting tubeta family shitama in factory chikorwa rukabaho wa administrator general's office office ejeri kamukuzi rikaba chaired by administrator Bet Gafausa twikirizana twachuzinga abasika abarija chapa cha muzeye abarije mu bintu mwe nabaraye bajyo mu bintu bya muzeye konka kugazo kachenyima na kugira ngo itaka eryito rya kakoma family cash kakoma eri kwingana ka acres 2.5 mwene ka hectares 9.5 rikaba neryashwenkuru so na family ekabe yashitamire yacuzingira abasika barija chapa cha shwenkuru because shwenkuru yice taine mwana wene abana bona bakafa hatine afune barhezo so twashitamo meeting ejo twacuzinga abantu abaraza abaraba basika ba shwenkuru twagaka twacuzinga abantu abaraba basika ba muzeyi wanje umukazi ogo yacuzinga buryo mu yasayininga twikirizana ya heza proposals twasharinga twikirizana nawe no yikizana nitu na no mwana Beckham tukaba tumwine situne shwanga nawe twacuzinga ngabarije ha chapa cha muzeyi owitu muzeyi bahimabanga nabana bana nyowe Brenda Brian na Beckham no just kubakurra nko musika konka barija letters of administration zebintu bye babana yikiriza twabanza twagira ngo fayire yitebe yemerire ahabo kujya tukatine kwanza twayukanze fayire ya shwenkuru nagirukanzya naza Kampala nafuna certificate of no objection na gitwara baro yazibanje ba filing mu koti ba advertising mu mahuje batwikiza ngo tuzo mu koti kurahira kufuna letters of administration za shwenkuru umukazi arga kwata caveat agiroginga hakufuna ebara z'ubusika za shwenkuru arogingo caveat cyamanyisa ngo ya sabotaginga process eyo kutuyamba kufuna ki ebintu itutaba because iba akaryo mwana woha wa muzeye so tarare chiraho yabaraka yagenda yagenda yazo mu koti arukozesa law family ngaru yanduri hindi because ngaru ye benefice niwe lawyer yatwara marriage certificate yagira ngo namwandu na letters of administration is a estate yoha ya muzeyi wanje ujike ashirwa handi it's been emyaka 12 ground zena agira nti takaragaga mukeji atwiro mukeji iba kuyafire tombingo mujije so nenda letters of administration okay ground zenzi girango nayenda 15% nko mukazi wempeta kana na mutabanu wo share ye nayo nagenda ngo abitunje byona kuyazo mukoti bamhe bari hezo because
ekiragiro nkigera hati mbo nkimanyire ngo wabone terms of administration ezabaro to consult kino muntu wo kubuza to kwetana na family meeting no hikano gendo mu koti bakuhereza ebara zaki zabaro kuyazitungire hakata kahwiro wikemwe ebe binjo n'ingamba byo nabikora mu speed buri kimwe cyo nakijyo mu speed because ni impurangu na no kumhereza ezo letters bakaba mutiro kwezo kundi konkaro yawe ngaro yazayo bakana barahira letters of administration yazifuna eze barazo busika yazifuna ko mu wikinkemo kuyahitanki kuyazifunira ati yatanka kuteka itaro itakomu katari barayaz ba brokers abo mu kijungu batanka kutera amasumu abataka bo kwabarya famu kugira ngo itonto baturuko no mu town batanka kutera amasumu mu kijungu yo hariyo ki mu kijungu hariyo ba brokers mu kijungu omwe so bakaba bagenda hitaka kurambara because omukaza akaba nagira naguzita kari akarite ko mu katari mwe naguza letters of administration batera amasumu tuba explainingira oshito mukazi no kugira ngo naguza wita kuzeyo nahereze y'abantu tine bakuzeyo kuramza because abatakabona nabakora ki mbamanya kuyarigiro mukegiranira bagumana batera amasumu tukubaguma tuba explainingira konka chairman mugambiro woko chairman woko ni yamuhire bara chairman tune chairman wakakomogo bara yo guza akamhereze bara yo kumintroduce nko mukazi weka yakoze isomo koti atatugambire akaba kunagiye kurira bangira ngo abamaba abakushitamana baka committee bangira ngo chairman bakamhereza akasente mukazi akamhereza sente uriya yampandikire bara konko mukazi taramugambire bare cyakwenda kora ki kugikozesa cyakwenda kugikozesa akabanza hakiyanja yagishaba bara bajumwe because mbamanye keji mbagitegereza konka uwo mucyarori ya chairman witu na no kushoma takumanya na no kwandika takumanya bano aba committee no bakumugambira byona hati niwo yamuhire baraha akaba niyo yakozesa kuri nka ground kugenda mu kota kajya terebana na RC ne yakora ki nemanye konka icyo tutwiraha umucyaro cyo tutwireyo nambone nyundi tankire kuzuyo hati toyeza kufune bizubeye hato mukazi atandika kwenda guzitaka nito twirukanga tuzomba royals barazi bitu batuhereza ground zibire turakore twante no kusaving itakeryo bajango cyo kubanza noije ntuyija filinga ini omukoti petition eri kwemereze barazaci barazo busikeze ziyakoze ziyatungire icya kabiri ntukushaba injunction mu rujungu mageta injunction no kuba bemerize barihezo mpaka turiro mushango mukuru ogwo kushara muki barazo busikeze yafunire ezaye batatushimire kora ki kutunga kandi tuyibwireho mbaho mu rumwe murumu onka ombarazo busika kandi hati barazo busikeze ziyaturekire no grant eri kugira ngo je guhirwa widow ogwo mukazi mwashe twamuhereze barihezi kuba nareberere bintu byiba ako ku wedding nka wedding 2023 konko kutura nawe nkatura nawe 9 na mushanshu 2023 ni 3 nibwo wedding tukamanza twatura namwe tuta wedding jiri then 2024 yahunga akayine ebizibo mu revenue bamubanje sente nyinji bamunganga hari umushirango ni munganga hariho namba nkaga aba revenue bamwemereza yahunga yaza bukanga akabayine fame ndijo nkaba nazire mu beka mari muto nayito mushije atakatandikira bira ry'umwana yaguma yo kwise 2022 na mushanju nibwo yagarushira mutematemiro mutwe akajira accident yagera abantu bamutematema yagaruka muko mu kiyanja 2022 na mushanju na zarondijo umwana yishashanga mwine
akanka nyine kurunda school fees nyine kurunda ibyo kurya kanyine kweza ways zone kurangwa aba bana barya umwana akaba ataryowe konka yitiriza to mwana to wanje tishindishonga ato mwana mugaruro wapo 2010 kuyakire namujante kokanosha titwabona uko twareberera aba bana banje bato abukana beka makaya tandika nasaro ubwe mirembe tutinde sente terekana ngo shana tugenda tugiturure tinywe ni purana acikamirwa nagenda nazo mukoti nazo hamwe ne kahima yantwarayo yamweta yajata atogo mukazi tinkamugiturura ni mukunda bari kunyeta mama nibo babere bahera beka mogwe ishati ne sente nibo babere bahera beka school fees burenda kaba no twakuzo musimu ninzihamu niwe yabiranyuhereze mitwari 10 yari kubasa na burusa tahi 10 yari kubasa nituza kuzarukurira ngo bariyo ni barunda leta of administration kamutanyetsire ngo uyu are concern ndikashika ndi nyoko ngo apana ngo nabeka mona basa kuba atari wito akandi ni waziro banze kuzironda ninye nabanze kurunda leta of administration kazironda nazibona bana twabita kuza kubaga biritaka nangwa aho babire mu hostile ro Bruce yanje tutari batahitaka ryitu ni ryanyu ritashi itakariha eryakakoma ryo karyoha rikabari ryitu sheya yibanyi bakabagana kare oyine papura byari ni bipapuro byaje ko bakarihonda makayisho ni kumangu ne ryitu nibanya katundaho yaguzo mushija ni bamweta bani tibamanya niwo muriranwa wahunaye hire nyowe no mwana wanje tukaza hanga hari so uje batungo te papure nabitunga akakorekira akansijire baruha yo bugite niyo nakoze isi so omukuza kufa omubaro omukurwara na buri kimo cyone yaraga tararagire akafa yafa twazo muharo twamujanjaba yafa twazarubaya twazikana kugira ngo muciyanja ninye nahire speech ogo musigaza nabase kuba yabirayo najirana nyina wabo titogamba hati ningamba ki abana tarabworwira umuciyanja tibari kumumanya nagamba ki konkaho basensera mu bana bakandi bankunda mununga burenda taranyogize sahani ngo n'umwana wuntazire taranyogize myenda kabanyo enzirwo mu bantu bente bari kumanya kutura n'abantu kabambahereza abakozi njeza ukundi kubasa oya yakubiha to mukaza kamona buri sangone mukatata bakandi banyeta mama ntangire kunjire kurira ngo abana tibacinyenda nkabandiho mu ruharo nogo mwana nkamweta tararagire nanyina ngobwe nkabandwire goyitananye ndyo mu rwanje rutaro nanye ndi kuharabana reba goyitanjiji bakaba bagishemize konka kuyagire kufa kaba nisiri bakuza kufaka ine bintu kibana akaba yine njo mu ciyanje y'abana bari kuturamo so abamushira kuza kufa okumukamukira hamwe tukatuciri hamwe mu businje bw'amani tino wabira takuturiye banemyenda yanje ciriyo mu ciyanje hati no butwakuruga tukaze myenda no gishangane mu cishenje canje so abana banogira ngo kashorwa handi okushwerwa nogo mwana niho bari kwihirira karondo kandi shaka cinsasira yaje to kandeberera abana tinkabasa kugiturura omwana kamuruguzara 2005 hatari yona kora P7 2010 naza kugiturura yayanga hatishe ebyo abana bari kumbuza ishe niwe yabirashemerere kubikora konka kabari munywani wanje munonga so kuyahereze kufa waza nkankahi naza nkankahi nagaruka murimo nagumumuka rubaya nagumayo ahafamu eyitu eyenjo yinayombekere hunyonko mukazi orutocho runabyire nibanye kashoro haji tenda taranshwirwe ninkorera ho just mwabaho yakuwo yambara buri kimwe kandi yishe umwana kino kigamba ho nyowe taranshwire kandi banyafire last year 2018 ukwezi kwa mushanju hata mwana ndiyo ninyosya nyonye no mwana ukonka ukargaye 2018 kashi nyewe tinkatanaga no mushija wanje tinkatanaga nawe ninkorera nka factory ye wayine factory ye yo mwanyinyo nyine ho factory yanje yebicuri mukabanyine mu wanje uko boni bashatu noreka abana ni bararenjara ngo no kugira ngo ryo mukazishi so biyo kuhamiriza ngo niziwa n'ibigambo byawe bari kunda tukabazibira amazina bano rutatina inzarwa yakakoma kachika kashari nyowe ngenzarwa yeshwekeki banga enose bayima akari umunwanu wanje kwabara umunwanu wanje hakashwira abakazi babiri ya Fatine mukazi wena aruwenka abana be bamurwaza
hatino ndizo mureberire bashoza sente nyingi miliyoni hinka 20 zona aruwenga kuyagire kufa yagira ngo yafatine mukazi ekibanja cyeta kwenda abakazi bombi kwija kuteganisa abana be kibe kibanje cy'abana abashatu abo mukazi omukuru na no gubekamwo owajeni konkaja ngo hatarigiro mukazi n'umwe owateganisa abana be mwene nshaba buchikwataho kuyamba abana abakurebuka ngwe kibanje cyabo abakazi tubakibihaho tinkumanya abo kwija jeno kwija najya ngo nabagane kibanja we nakibagane takani kibiri kibanje kirge kibanje cy'abana ekintecho ntisasa abantu shaba buchikwataho mwena kurebuka mwataho umushongezi ekibanje cy'abana kireke kufakityo nihija abantu ekiro basimbe bukondo batahirro wanjaha batahirra abantu bija za mwenda bihaye muhoro bihaye fuka shamwenda gwekiro ona shiyo shamwenda gwekiro umuntu echo nikiba kirikiya kubya kubintu ba namangwe kiryo mu butego nataba kwiziri hangwe shamwenda gwekiro ngwe biziracho banje mwene shabi chukwataho mwena kurebuka ngwe kibanza cyabangeki cyabana kibanga yasigireho cyareka kugenda kityo kufa kityo.